पाउचेद युमफम ओइब मर ओइब पाउ खरा अपडेट तौजरी अमेरिका हटबद चेनब सिंह जेल थाजिनख्रे सोरा मखा लेखाय लेब लेखित्रब एमडी अयुब खान की मसानुपा एमडी आमिर खान सही कुंठा मंगा सूरबबु हटबद चेनब नुपी अने ngasi CGM थौबलना वीडियो कॉन्फ्रेंस के खुथांगदा ताखिबा वेल अमकी मतुंगिना जेल थाजिनख्रे अनमी हट असिग मरी लेनना सेमखिबा जेसी के कन्वेनर एमडी रमेश जुद्दीन साना थादोरप जेरोलमदा फोंदोरकले जेल थाजिनख्रब मियोसिंग अदुदी राशिजान सही निफुगा तरेट मापुरोब एमडी अयाजुद्दीन लाइफम संगा युमफम ममांग पाखा मयुम अमदी राजिता सही कुनका मंगा मापुरोबा एमडी अब्दुल कलाम लाइफमना संगा युमफम साबल लेखाय तगिने ngasi JSC की मियोसिंगा अमदी सोरा की मियामना थवाल कोर्ट के कैंपस द संगसिंदुना अथुबा मतमदा मियातपद चेनबा मियोसिंग चराक पिउ हाइना खलाउ कया लाउखे नागालमरोमदा अहुमसुबा IRB द लेबा एमडी अयाजुद्दीन अमदी मसानुपा गिला ममांगनुप अब्दुल कलाम बो ngasi की लेंगा नंबर लेरे हाइना खंगना फादा लेरिबा असि लेंगा की करम बनुंगी ओइबा एजेंडा लेबा की हाइना जे एसिना मखा जाना हंगलगले अथवा मतंदा मरा लेरबा मियोसिंग असि फादबा तारबदि जे एसिना तुमिना खक लैथोकलोय हाइनासु चेरोलसना मखा दाना फोंदोरगले अतोप एडिटोरियल की कलम अमदा हाइफौ जादोंनांग मराइबक निंगबा अथौबा सिंगी वारी नारोल सिंगना खंजनसे मालेम की ओइना लोइलम संदोकपा ब्रिटिश की मयोक्ता लेपतुना अखोय निंखा तमना लैजगने नाखोयना अखोय की थवाई लौरबसु अखोय की निंग तंबगी खोलाउदि मालेमदा खोंथांग जेहनगनी हाइना लाउरंबा मयाम की मनुंगदा मणिपुर की मियाम की लोसिंगबा हाइफौ जादोंनांगसु अमाने हाइफौ जादोंनांग कुनसुबा चहिचा जरोपद ब्रिटिश लोइ लेखा मणिपुर लौसिन की कुमजा लिसिंग अमगा सनिपान मरफुद्रा मथोय की मतुंगदा पुवारी की तांका कमु ओइना कुमजा लिसिंग अमगा चांपन सुबना मंगादा तमिंगलोंगे कुंभिरेल खुलदा ताइबंग खोंदारखेबने महाग अंगांग ओइरिङैदगी मथौना मरुसिंग लेबा अमसुंग मरमदंबो नुंसिजबगी वखलोन चेनबा मिसक ओइरखे मतम अदुदगी ब्रिटिश लोइ लेखा की थौसिल मखादा ब्रिटिश अमसुंग निंगथौ लेबा के निंगथौ लेखा की फमनाइबसिंगना चिंगदा लंफै लाकपद खुंजासिंगबो नामफुदा पोथांग पुहनबा जरेक चथाक पिहनबा नमदना थबक सोनबा जुमथोंग खुदिंगी टैक्स थेनबना चिंगबगी मयोक्ता हाइबौ जादोंनांगदा लेबखे मियोइबगी फंगफम थोकपसिंग खोंगाउनाकिबा ब्रिटिश बो सिंगनादुना लोइ लेखा की खोबाम नुंगदगे निंगतमहननबा खोलाउ चिंगलैबाक्ता लाखे अमसुंग मियामगी इहौ अरखे मासिदसु नतना हाइबौ जादोंनांगना काबुई फुरुप की नाट के सनबी अमसुंग लाइंग लाइसोन नौना जोकतुना थमलंबगा लोइनना काबुई फुरुपता अनौबा मंगाल अमा पिरमखे ब्रिटिश लेखा की मयोक्ता लेपलगा हौरकपा इहौ अतुना मरम ओइरगा ब्रिटिश सिंगबो कोक्सिखनखी मसिमगना मरम ओइरगा ब्रिटिश फनम फमनाइबसिंगना जादोंनांगबो मी हाटले कांगलु की मयोक्ता थबक तवी हाइबा मराल सिंग सिगे माकी मसा नानथोक चनबगी लोगी ओइबा खुदोंग सभा अमा फावबा पीदना IPC के सेक्शन 302 109 अमसुंग 302 149 की मखादा मराल सिरगम हाकपो हाउजिक इम्फाल की सेंट्रल जेल की मरिंग थंगबदा लेरिबा नंबुल तुरेल के मापान कुमजा लिसिंग अमगा चांपन कुंथ्रा मथोय की अगस्त कुनमापन के अयो के पुंग तरुक मखाई ताबदा नांगहौररोय मतागुम थौरी जादुन हाटखे मसा की सही कुन तरुक खक तमक ngairiba जाथोंग नंगबो कुमजा लिसिंग अमगा चांपन कुनगनि पानगे फेब्रुवारी 18 दा कसार की बिना कांदी दगी फाके बने मतमदु की पॉलिटिकल एजेंट ओइकिबा JC हेगनेंस मसामगना प्रोसिक्यूटर अमसुंग जज अनिमक सोकना पाइसिलगा मी अमबो अरानबा मोंगदा अरानबा मराल केमरोम पेशलगा खांगु थकता पिखम धान के बगी थौदोक अदु मालेमगे पुवारीदा ख्वाइदगी लेबक थिबा नुमित ओइखे मराइबक मरमदम नुंसिबा मिनाइ नाइथांगी सैथेंग फांगनिंगदबा निंगतमना हिंगबा पाम्बा मिपुम खुदेमक लेंगाक मापु सिंगी हेंगनबा ओइखि अमसुंग ओइदुन लैखिगने मासिमक अथौबा हाइपौ जादोंनांगदा थोखे निंगतम लानफमदा मियोइ के थवाइ कटख्रबसु कटख्रगसु मखोइना लौरमबा थौदांग सिंगदु तोंगी मिरोलना सोन हौबा लुचिंगबा सिंगसु मसिंग यामदे मासिंग यामदबा लुचिंगबा सिंग अदुगी मनुंगदा हाइपौ जादोंनांगसु अमा ओइरे हाइपौ जादोंनांगना लमजिंगलंगबा लोइलेंगा की मियोक्ता चथकेबा येलो इनाट की अमसुंग लोइलमगी ओइबा इहौ अदो मयेक सेंगनबगा लोइदना ngasi मणिपुर की सिंगी सोथरबा मफम अमदा लुचिंगबा अमरा ब्रिटिश की मयोक्ता लाल हौ की भाइबसी अतांगबा लुचिंगबा अमगी थौदांगने हाउजिकी मतमदा हौरकलिबा नहारोल सिंग मखोइ स्टेट असिगु लुचिंगबा सिंग वखलोल अमसुंग मखोइना मियामगी दमकता करी थौदांग लौरमबगी हाइबसी तंगाइ फदना नैनदबा यादे हाउजिक दे चौखलबनी आइदुना मालेंगी मफम अमदा चटपा लिसट अखोइगी स्वाइदा चटपा करिसु काइदे लेबाक असि कॉन्स्टिट्यूशन याइ हाइदुना मसागी चटनबी अमसुंग फिजेट लेतेंग सिंग लापना थमख्रे फजरबा अखोइगी नाटकी ओइबा चटना कंगलोन सिंग मांख्रे हिरम खुदिमक्ता मितौ तमले मिगी मितौ तमनगा हिंगबा पुंसी महिंबा नुंगाइबा पुंसी रोलमनी आइना लौनख्रे
तसेंगनमक्ति अखोई कल्चर चनबी हाइबसी अफबा मखैदि मतम चुपदा ngaktuna thamgadabane अखोई गी निंखा तंब पुंसी मरेल अमा हाइबदु मिथौ तमलगो ओइबे यारोय मतंग असिदा पंजनिंगो वफमदे अथौबसिंगी पुंसीगी वरी इनखलकलिबा नहारोनसिंगदा खंगनगदबने मसिना मणिपुरदा कंगलु मसेन नुंसी चानन हिंगपदा नतना लैबाकी ओइबा अरुपा वफमदा मखोई मसा मसा सरुक यानबा ngamgane काइथोंगैदसु लैबाकी थौगाइदगी मखोई नानथोक्तुना चेलोय आइजनगे मखा तारकपा अतोपा पाउ अमदना जैश-ई मोहम्मद की चीफ ना तालिबान लीडरशिप उनदुना कश्मीर की मतंग मतंग पांगबिना बताक्सिनख्रे पाकिस्तान दा बेस तौबा लालौलुप अमु ओइबा जैश-ई मोहम्मद के चीफ मौलाना मसूद अजहर ना हंदक कंधार दा तालिबान लुचिंगबसिंग उनदुना जम्मू अमसुंग कश्मीर दा लैरिबा टेररिज्म की थबक थौरम से चथबदा मतंग पांगबिना बताक्सिनख्रे अजहर ना तालिबान लुचिंगबसिंग उनखिबा चलिबा अगस्त था असिगी तरामंगादा तालिबान फाइटर्स ना अफगानिस्तान खुदुम सनख्रबा मतुंगदनी अजहर उनखिबा तालिबान लुचिंगबसिंग अदुगी मनुंगदा लाइनर ग्रुप अदुगी पॉलिटिकल कमीशन की मकोक ओइना लैरिबा मुल्ला अब्दुल खानी बारादरसु याउके कश्मीर तंपाकता अजहर लुचिंगबा लालौलो ग्रुप असने मियाम गिनिंग तमनदबगिदमक चथरिबा ऑपरेशन सिंगदा तालिबान मपुंग फाना मतंग पांगबिउ हाइना ताक्सिनखिबने हौकिबा अगस्त 15 तालिबान ग्रुप नमाय पाक्तुना अफगानिस्तान खुदुम चनखिबदा मसूद अजहर अपिनबा फंगदोखिबने यूएस न सौकटपा अफगानिस्तान गवर्नमेंट तालिबान मपुंग फाना इंथोबा ngamkhre हाइना फंगदोलदुना मान हराउबा फंगदोके अगस्त 10 तरुक तमहकना मंजिल की तारीफ पांथुंगी माइकैरोमदा हाइना मिंथोनबा चेरोलमा इरादुना अफगानिस्तान दा मुजाहिदीन ग्रुप अदुना माय पाकपा फंगलखिबदा थागतपसु फंगदोके मागे मैसेज अदु पाकिस्तान की भावलपुरदा लैबा जैश-ई मोहम्मद की हेडक्वार्टर दा लैरिबा फंक्शनरी सिंगदसु येनथोक्तुना पुन्ना हराउ फंगदोकमिनाके तालिबान अमसुंग जैश-ई मोहम्मद हाइबा लालौलुब अनिमक्सि मुसलमान सिंगी धर्म की चनबी सरियाबो मानब मोंग वहंदोक पिमिनरिबा आइडियोलॉजिकल कंपैरेटिव आइना लौनरिबने मखोइसुने इस्लाम की देवबंदी स्कूल की चना कांगलन मतुंगिना थबक तौहि आइरे जैश-ई मोहम्मद हाइबा लालौलुब ग्रुप असि जम्मू कश्मीर दा टेरर एक्टिविटी क्या मरो पांगथोक्तुना लाकलिबा इजामना एक्टिव होइबा लालहौपसिंगने कोमजालिसिंग अमगा सामपन मरफुद्रा मपनदा मसूद अजहर जेलदगी थादोरक्लबा मतुंगदा महक मसामना ग्रुप असि लेंखटखिबने पाकिस्तान की लालहौबसिंगना हाइजेक तौखिबा इंडियन एयरलाइन की फ्लाइट IC 814 तोंगदुना चटखिबा पैसेंजर के पुंसी कन्ननबगिदमक माकपो इंडिया गवर्नमेंट जेलदगी थादोखिबने इंडियन एयरलाइन फ्लाइट अदु काठमांडूदगी लखनऊ तौना पायरकपदा हाइजेक तौखिबने फ्लाइट अदु पाकिस्तान लालहौबसिंग अफगानिस्तान की कंधार तमना पोखि मतमदुदा अफगानिस्तान सो तालिबान की लेंगक मखादा लेखिबने हाइजेक तौख्रब प्लेन अदुना कंधार थोंखिबा मतुंग इकान कानदना तालिबान फाइटर सिंगा प्लेन अदु कंट्रोल तौरबा मतुंगदा इंडिया गवर्नमेंट मसूद अजहर जाउना फाजिनदना जेल थमलिबा लालहौबसिंग थादोकदबनी आइन अकनबा दाबी तौरखिबा लोइना टेरर एक्टिविटी सिंग अदु थादोरक्त्रबदि प्लेन अदुगी पैसेंजर सिंग तुमना हाटकने हेन खेलखिबने नगल मरोमदा तालिबान फाइटर्स इन अफगानिस्तान दा अमुखना शक्ति पारखिबा असिना मखोइगा हानदगी अफबा मरी थमनदुना लाखिबा जैश-ई मोहम्मद का मखाताना खुसमनदुना जम्मू कश्मीर लमदमदा लालहौबगी थबक थौरमसिंग हेन कांखलकलगनी आइन माइकै क्यादगी फोंदोनरपसु लैरिबने लाइवाकबगी जाथंग इनबगी मरु ओइबसिंग इराई जुमादा मियामदा खंगनदबा तालिबानना अफगान इमामसिंगदा ताक्सिनख्रे हार्डलाइनर तालिबान ग्रुप की माइकैदा ओनदैना वफम कया फोंदोकलिबा मियोइसिंग भाब तानरबा अफगान इमामसिंगदा तालिबान लीडरशिपना ताक्सिनख्रबा मतुंगदा मियामबु लैंगाकपसिंग वखलोल अमदि याथंगांगना चाथननबा अमदि चाथंगसिंग अदु ngaकबगी मरु ओइबसिंगी मतंगदा भाब तानबिउ आइना तालिबान लीडरशिप ना अफगान इमाम सिंह तक्सिनख्रे इमाम सिंह इराई नुमित की जुमा नमाज सरुक जापर लाकपा मियाम हिरम सिंह मतंग भाव दानबिउ आना तक्सिनखिबने ngarang sagol se numit Hamid Karzai International Airport suicide bombing ani chathaduna miui chama gi mathakta hat khibam su atopa miui kyamrup na sogan ki batau adu ki matungda Taliban wafam asi imam singh da taksilakibane Hardliner group asi gi mayukta maikai kyadagi negative statement amri report sing lakliba du mayuk nadun imam singh na miyambo bab dan gadabani hada mamangi seulda Taliban na akan bo wafam khangan khibasu laikhrabane Malaysia group asina August taraga mangada Kabul khudum chankraba matungda ahanba pangthokpi rai numit ki jamana masta imam singh na miyambo Afghanistan thaduk tuna chatkidana ba themjan biu aina su group asina taksin khibane Taliban ki message aduki matungina makoibuki angoibadaki Afghan kyamarom Kabul airport ki akoibada thamjin daruktun ato palebak singda saidang pam lawrun ba honariba adu sumya imam singh athing ba biu aiba wabam thamlake Islam ki oiba system of unity kaya dagi kanaba sing Kabul amasung atai province sing daliriba imam singna kangan biduna bab dhangani habigi thajabasu Taliban leadership na pongtoke
Lebaga to the inclusive development ama purukna ba Taliban leadership na sagali ba manglal ado imam sing na miyam da bhab tahanan ba Afghanistan tatuk to na miyam na ado balibak sing da chatna ba loina na Taliban gi mayokta negative propaganda sing yek na ba sina santuk liba du su imam sing na mayok na tu bhab tahan biu ai ke tongan tongan ba Afghanistan ki sar sing da phiral sing pai ba protester sing na lambi tholak to na Taliban Afghanistan kudum chan ki ba gi mayokta pak sana janin ta ba phongdong na ki ba chairakta Taliban leadership na imam sing ki mateng ni rakhi bane Taliban na Kabul airport po Turkey na salahin pa pamli Erdogan. Taliban na Kabul airport po operate tawin na pa Turkey da hajarakle. Masigi matang da hausik pabagi na Turkey government na wari pa matalaw ba laitri ay na. Turkey ki President Recep Tayyip Erdogan na ngasi pangdogre. President na sina Bosnia da salam daik na heki mamang da Istanbul da layba. Adar Turk airport da pamis na wangang ba da wafa masi pangdoke bane. Afghanistan da Maratha administration ama mapang phana lairaba matungda Kabul airport Turkey na salabi wa famadu ki matang da government na chapchabo wari pamalau kani ana sumhana makhata ke hiramasi ki matang da Taliban leadership ka mahabag maga Kabul da laiba Turkey embassy da pung hom chunna mi phambang thokre ana su Erdogan ha permission na phangdoke mi famadu kai thongai da pangthokibage mi famadu kai thongai pangthokibage habegi matang da di mahana sengba phangdokide Dargar lairabadi asingum manaba mifam sing matung dasu makata na pangthokpagi khudong chaba laukhigani aiba wafam mahana phangdoke aukiba yum sagai san mitagi hauna Afghanistan da lerki batar ke larmi sing Kabul airport agi lautokpa haure madu haujik su chathari ngarak airport adu da suicide bomb attack sa thakiba adu pusu magna jamna kanna janing da phangthoki NATO amadi US ki larmi sing mapung phana hongdok khra patungda Kabul airport Turkey da chalahin bi wafam adu aukiba Junta da han point pukala kibani adaba August tara kamanga da Taliban na Kabul khudum chan kibada ki tumina lai kibane Adia da pilot masa ngamlak tabadagi Muscat Dhaka flight emergency landing tawgre Muscat area dagi Dhaka tamna pai ki international flight ama adia da pairingai charakta flight adu ki pilot ki masa yamna kan ngamlak tabadagi Nagpur airport medical emergency landing tawgre Biman Bangladesh flight adu passenger sama kuntaruk puraga Muscat dagi Dhaka tamna pai kibane Boeing aircraft BZ022 adugi pilot masa kamlaktre aduna Raipur gi atiada pairingi manungta Kolkata Air Traffic Control ATC da contact tawrake medical emergency landing tawna pilot aduna ATC da hajarakpadagi ground control gi bege de su flight adu khwaidagi manak nangla laiba airport amada taba yagani hana pawtak peke flight aduna matamadu da khwaidagi nangla laikiba Nagpur airport emergency landing tawkibane plane adu ngasi ayupung 13 minute ni furum tabada Nagpur airport landing tawkiba lieutenant pilot adu su local hospital am da pokhatuna laikana ki haina official amana phangtokhe coronavirus ki laichna maram moidun India amsung Bangladesh ani ki marakta batam sangna aeroplane paithok paisin tawbagi thabak suspend tawroba matungda Biman Bangladesh flight adu andakta nauna lebak ani ki marakta flight service tawba hawrakhibani aina su official aduna phangtokhe state manga ki mikhal mamang bot thadaba yaraba sing ming chanchana ba khankre State manga ki assembly election mang oinan vote thada bagi sahi suraba anoba voter khudimak electoral roll da ming chanchana ba election commission of India na state singi election ki bari daina ba missionary sing da khangan kre ECI ki maike dagi electoral roll da ming chanchan ba da an boina vote thada bagi khudong chawa phangada ba elector sing da akana ba biang thamla ga thabak tawna da ba su khangan kre civil electoral commissioner Sushil Chandra ki maike dagi mikhal pang thokada ba state sing UP Punjab Uttarakhand Goa amadi Manipur gi Chief Electoral Officers na mikhal ki matam lau thorpa ngai dana hojik tagi enroll toba yaraba voter sing absent bagi thabak hauna na ba aikre nauna voter list ta absent bagi thabak asi anoba vote tha thabagi sahi suraba siming chanchen bada marwai ba miang thamlaga chathana ba state sing da khangan ke makhatana kumjali sing ani taraga mathoi gi mikok thi bada jumpham orga nupa nupi chang kahendana voter list ta ming chanchen da bo phom su khangan ke Amrom the state ki wena bot thada bagi sang atai dagi nemba mafam sing atu da khana ba miang thamduna voter list ta habjan bagi thabak cha thana ba badi mikal la saru jana ba awareness matik chana pang tokuna bot thada ba sang wakhana ba thabak pai khana ba state singe election commission sin da khangalak le an boina mikal saru yadun bot thada ga da voter se pungni thobat point election commission ki mai ke dagi anoba communication initiative ama paikat pahore anoba thorang asigi makha da nauna voter list chanchalak pa singda Taramno obagi personalized letter amam election commission thaduna malemgi khwaidagi chawba democracy na value member ambu oina mahakbo taramno ogli aiba voter pi letter pi ga dore voter sin mikhal gamari leinaba lainina khangniba pau khudimak chithadana phangana na thabak sing paikat pa masi ga information and broadcasting ministry gi official sing
saruk yaduna workshop pangtolaga kari karamba thorang jat kadagi habidu khannagadore amarom da vote thada pathorok pada sang nemba assembly constituency sing khandolaga miam vote thada bagi chang wangana da vote thada pada saruk jabagi maru oiba kya khangana da awareness hena pangthona da su thorang tawre masigi da social media platform yauna media gi platform khutima konchina da thorang tawre aire state manga asigi mikal mathang sahi disingani kunithoi ki february thada tawraba jai haina panare bane maka tarak ma atopa pau amadana kabul airport gi bomb attack ta us troop taraga humdoi arkre Kabul airport da ngarang numidang athing bada sathar ki bombing attack amri United States ki military troop tarakom doi arkre ngarang gi thawang ase pentagon da kumjali singani amadagi Afghanistan da lanmi thajin tun lai rakhiba matam dagi nong makak da khwadi jam da lanmi sibana bidama oire US Defense Department of phangdo khiba matung ina Islamic State group ki Afghanistan branch nama phambadu da suicide bomber ani thajlaklaga bombo khay hanbadagi US military troop taragam doi adu arkhe bane bom singa du airport ki maru oina main gate manakta amasung matudagi irap laptana laiba miam na aeroplane tuhna bagi da ngai du leidari hotel amada pakhain ke bane bom pakhai ki ba thokdok adu da lanmi taraga ni thukudak ta seke atoba US lanmi amra kona seke bane thokdok adu da US ke marine lanmi kyamrom su asoka pan mayo naki ana marine corps ki wanga loi major Jim Stranger na phangdoke sahi kullom Afghanistan the US military na sangchilaki ba lanchang asida US ke lanmi lising amaga sa pansupna mapan ke ponse pi khamna khabane kumja lising ani taraga mathoi akas tarukta sinok transporter insurgent sin noi kapsila pada US ke lanmi ke aso sikhe bane thaudo gadu da navy seal ge special operation troop kuni thoi yauna US American service member kuntra sikhe bane harba thaudo adumak da US ke military hui amaga Afghanistan lanmi ni panso sikhe aire thaudo gadu gi mamang da helicopter amada lakhi ba navy seal ge lanmi ahum insurgent sin da hat ke Komjali singani manga ki jun kungani pana thaudo gadu nongbok thangba kunar province ki singilam oina tawba mafam amada helicopter aduna pairing eta nongmai kapla khibane arubida content sing asigi mar oiba pau khara asiba pau damjariba mane local news youtube channel amadi facebook page asidagi yengbiri bopuna pathaga sari channel asina tumda kanarabadi subscribe tawbi dibesina subscribe tawbi romoloina like and share tawba su kawi gram pramak po amuka na thaga sari